Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar dongkamukam rong supi ng kisun. Coronavirus saput hak kapacobaya birta kelang pangcing jiapan mai kapangni. Karbi ang long pen angtan chenaya long kachongda dambang prit rokatum kirap long lelang. Kardom niligar bipayam tama birta than bang sami junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Pirthe adang pia long coronavirus avur ki thur pen suri ar mua pran dam nanglo. Asam along sutami api ong ki swavur kang dang onga jok kaphere meme ang along si dokoklo. Lasona pora hut Asam Sarkar penta bangso ki so avur kapang dang long lete jiaphan prekjam asai ki deng pona birta kat news apherangke Kelvin tirang lapen hundur kroatum pen birta nang pale. Karbi ang long West Karbi ang long along sutami labang so avur pen ki jok jiaphan pinanganatum cisik cedang padupontanglo. Lahay nang kilang jiapan jang mini pipe liani Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar dongkamukam rong supialong nang kahumri. Alangli anitili hiniram minit hom kebapor nang sunsi keceng si coronavirus kisu tin meme tumapan si kilangapan kapanong tang uthepi model school along kahumri padodam. Lasopi Chief Minister pen dongkamukam along Karbi ang long Autonomous Council kachariatum lapen District Administrative pen ason kaching wai padupon. আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা দেশবাসীক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে 21 দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখি শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিষ্কাৰকৈ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ নিমিত্তে আহ্বান জনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনগণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানক শ্ৰদ্ধাৰে সঁহাৰি জনাই নিষ্ঠাৰে এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি অসমৰ বুকুটো বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত থকা 33খন জিলাৰ 3,30 লক্ষ লোকে এই কাৰ্যসূচী দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰিছোঁ। নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে বিশেষকৈ ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত বা বাৰান্দাত তেখেতসকলে এগুচিকৈ চাকি টৰ্চ লাইট মমবাতি আৰু মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটৰ যোগেদি তেখেতসকলক পোহৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে যিবিলাকৰ ওচৰত পাজৰে কাম কৰিছে লেবাৰ ষ্টেট নাগালেণ্ড কহিমা এইবিলাক কাম কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে অহাকালি 9টা বজাত অহাকালি আবেলি 9টা বজাত 9 মিনিটৰ কাৰণে লাইট অফ কৰি পেলাই চাকি জ্বলাই বা মম জ্বলাই বা কেণ্ডেল হ'লে হ'ব বা যিকোনো এটা জ্বলাই পেলাই কিন্তু কাৰেণ্ট নহয় এইটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যাতে কাৰ্বি আংলং লগতে অসম লগতে ভাৰত যাতে সেই কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা যাতে মুক্ত পায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তপস্যা কৰিব লাগে সেই নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো এপিল কৰিছে যিটো অনুৰোধ কৰিছে এইটো আমি যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা সোশ্যাল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আপোনালোকক মিডিয়া সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো ৰিকুৱেষ্ট অনুৰোধ কৰাটো যাতে Kacing kicing wai padodet aphi pherangke amai padosi puthot chidam thu. Kat news channel pherangke Kelvin terang lapen hundur kroatum
pen ang kilo birta Pirthea thak kangdang plup novel coronavirus aputhak social media pen chenglok pinangan media long ahok hea birta kapacitak thap duo ahok hea birta la pen kapachobaya birta kapacitak thap pen hamphanga phan kana hok theo la solam pen bang pho pan asonason arpu peksi non he jong bang pho kido amai seng pontanglo Bharat Sarkar Hemrit Saikam Kapin Khadateng Assam Pachethang Saikam Director Anupam Chaudhary Aphan Maipu Pachethang Saikam Additional Director Pradeep Brahma Aphan Chunbang Lapen Family Welfare Saikam Director Munindra Gate Assam Police Pachethang Saipu Rajiv Saikia Lapen ASDMA Project Director Muktaram Deka Bangkithom Aphan Bangphumati Member Ponsi Bangpho Amai Mati Committee Seng Ponlo Laso Amai Pen Coronavirus Abuthak Ahok He Kapachubaya Birta Kapachitak Kilang Kapang Chingji Aphan Pusi Panong Ponlo West Karbi Anglong Kiparlo Bithungreng Thama Constituency Arat CM Relief Fund along Lakri Sira Suripoke Praplisu Se Tangka Pajirtun Si Coronavirus Arona Long King Kam Chijordun Lo Karbi Anglong along Tan Lak Kepsu Se Arat Coronavirus Arona Phan Ke Parem Jia Phan Chisik Chedang Ponlo West Karbi Anglong Kiparlo Bithungreng Thama Constituency Arat CM Relief Fund along Pangrumpet Lakri Sira Suripoke Praplira Pharo Tangka Kerap Bidun Si Corona Phan Kachedan Arona Long King Kam Chijordun Harapu MLA Barim Bida Singh Ingling Ahin Penta CEM Relief Fund along Suriplikep Atangka Kerap Pajirun Kerap ki Pajir along Inglong District ki Thoma MP Horen Singh Bay Lapen Pinang An EM Lapen MSC Atum Chitong Dun Karbi Anglong pen angtan Chennai along Kachongda Damatum COVID-19 na kiso pen ni Ingkora isian lockdown ki biajok Bangkrit trokatum kichoki junapan katurat hektik kecetong nanga birta nonjong kisung ki phowek abang photum pen birta nang bali Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pen angtan along Rijasemet pen Hyderabad Karnataka Tamil Nadu Kerala la pen Prekjam along Ri Arong Supi along Kachongda Damatum COVID-19 na kiso pen kaching right hek jiapan sokar pen ni Ingkora isian lockdown ki biajok midhanga hem kachiwang jiapan warsai chilong wang widetlo Lapen alang ritum kachongda dam a company hotel lapen prekjam madimanta kangkir eta jok thidung akisung chitong nang rintilo non alang ritum pen la sobirta nang kilo pora hut anta pinangana tumke kichuki junlong lilapen kido kitha kaphan katora thektikalam pachini Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen angtan kachongda dam atumaphan kirap ki pajirta alang ritum ke long dundilang puta pachini tarka kuthipi lapen kedoka sodar teranggaon lapen nilitum rong pen kisung katora ajoine ladak kinayan asabak awasai doji meni chongda chitelu dam ji pura nilitum ladak ke bang chongda chitelu along ke bang labangso company amen ke labangso district amen ke Nonamat alang litumang bongaphan kilang charia bang budho phangcho pen kapachinia tengke West Karbi Anglong kuthepi cheharadong sodar terangarong pen bangpli la pen lumbajong constituency ke parlo langsoliat pen bangkrehini ando puda pachini kisungi po bangkri trokatum prabjin pen kirap ki pajirvek jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rohangaphan kachuning ripado Non malam so poraphan birta moing ton puiksana Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mobi pathot birta along wangthulo. Corona virus ke so avur pen kapajok jiaphan government pen ni inquiry si an lockdown ke pedo ponahut kadure det lapen kiduk det atum aphan akijoy pen sang puriyo the dali jang thula pen ingti hai hui ke ron bom ningkang samsi alam ke klanga birta bokajan rong sopia pherang ke pen birta nang pale. Number 23 Bokajan MSC constituency ang kang kidam tang thirini phai inquiry ner cap malom pen EM Madharia Dekel Bukon mate Amethang constituency ang kang arlua tumaphan sanghan jang thu hai hui ke ron pon ke mesen alam lo sita alang li kachuma tha kiron pangtok ponjai pusi alam nangle alang li inut EM puset le lapuson ninglang no sai ki claim laki ning tuklo puta kilong dundia tum ningje lason si center de Lawson polling station along kiron damahut Amethang ningaching sam amunit atumaphan ron kang jai jai si Karbi rong aphan ki palom kangkok haladak rong plipen don tharuhini ra don phokep ahem do sita don plikep an bak aphan si ron tekang chot pusi pachini hala so rong boreng ka chokle matum ke don kep an baksi do jinglapen angpar ki aniwang ka chongdat ka chotlo lapen chojor cholang atum saite loputa pachini athe ni phoan si kangkir do ji pusita non ke ni inquiry sian ke dokok amat muniratum ni pho aphan si tisikrin ti chotlo lasi non ni kep ki pleng an ke adon tin ta katore ka ve saide lo lasi ajat punon RVR e pu pepin pen ang ton pen ki don ta ron ponason te mesen ji puta ningjerin ti West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo piercing ki hawar Amri lamps pen patir piponsi sorkar pen ki dugara datumaphan nonjong sanga ki joy pen kirona birta pherang ki pensiang lang ratani pen birta nang pale COVID-19 ke so avur ki umplu pen ni inquiry si an det piangkang lockdown ki bia jok ki duk det aradatum aphan sang kirona sai ki deng Sangron Rea Prang Amri Lam Secretary Andrian Maslai Pen Asapso Jaimek N Ponsi Amri Lam Chairman Bikram Timung Lapen CDS President Dilip Singh Hansi Tum Pen Sorkar Pen Kapangdak Social Distancing Alam Lapen Lam Kaching Ki Kachethan Angpata Tebok Terai Rong Berong Thak Prajam Jadet Jiaphan Kladak Pen Radaphan Than Pachini Kardom Nili Amri Lam Chairman Hui Pen Bini Ladak Pirsinki Dilarolong Nilitum Assam Sarkar Pen Pate Tim Karbi Anglong Kijapon CM colleagues doan atau pan kacuru lalu itu non card holder atau pan beneficiaries atau pan kijoy pen non sang kiron pun dia bangsa ini itu lem sapan order nang kilo abang sorting bangsa ini itu mesti alang itu hukum ateng pen itu kijoy pen sang kiron tarik ini pen pangceng pon lo tarik kita marni dalam sonsi klem pon lo pen itu ini setame labang sorting si itu ron pon lo lapen government pen nang pia guidelines seteng pen si nang social distance lahi hui sang chudeng pon hui tame arona tang teng pen discipline men si rada tum tame rada chudeng pon lo si neli lem hui pen tame lakadu be discipline nang maintain dun rada tum pon tame churu lo lapen jasmet pet kijoy pen sang kisung kiboy arada tum pon labang su lockdown kidu bomang bong kipi pon long pot neli hen pen kachuru kipi pen si neli ram thepon si tington ko karno La Sopora Hood SDB Dewan Teron Prodip Kro Ulukonchi Outpost in Charge Horen Hazarika Lapen CDS Secretary Dilip Timungatum Chetongdun
social distance arona teng pen sang kachu endun alon do upusirat atum lapen sang kiron atum pen phirang kyang no chithan Karbi ang long autonomous council em ratan teron pen jang mini phai ki thomarni lumbajong constituency ki parlo mijung atowar anathu rong inquiry ner kep pen kadokave don pharo truck so se ahem tu na tumaphan palong thomadim himari kramsa mijung lapen serim lang solong sang dali ingti lapen sabun hai hu kirona birta card news sa hemalong birta nangle Karbi ang long autonomous council em ratan teron achor sang pi anuing tipi lapen alang li supi akleng sang pi bandita teron pi alang li tum jongjung akia tat pensi bangso war sai pi ponlo la soki ron along Karbi ang long autonomous council em ratan teron achor sang pi anuing tipi jin fit chairman juni timung BJP mondir mai pu bida singh hanse lapen chunbang longki rong piatum chitong dun lapen bangso sai long ke se inglong poben mirjeng kru lapen Arya Sangho, LYS pen Bisnu Tiso lapen Arya Sangho, HPYA pen Enjoy Tiso lapen rong aratatum ceraptun. Ang pada laso saya long koson pen sila so kiso avur pen kaciri nang jima lahaya puthak iam raton teron pen radapan than paritika. Karbi prime time ang kelapon sa kang ton peglo dumithak mi kurang tu.